Mulus-mulus tenan kie, ana sing putih, ana sing ireng, pada main di sungai. Nonton apa lu, Jo? Romannya lagi resep bener. Ya nonton bokeh. Bokeh? Dosa lu, Jo. Ya masa dosa ya ora. Dosa lu, Jo. Emang dia mah nagihin kalau nonton gitu mah. Kie, bokeh. Lah emang apa? Ya bokeh ya, kerpo akeh. Oh, bokeh kebo akeh. Berarti kebonya banyak gitu ya. Pikiran yang ngeres baik. Ngetin gua. Nih rasain nih. Tok. Emang enak loh. Miang, jangkrik. Dipanggilin tim boy. Iya, Jok. Apa, Jok? Lagi nonton apa, kowe? Nonton bokeh, Jok. Oh, bokeh. Kirain apa? Tapi banyak tisu ya. Iya, Jok, iya. Wah. Ledar lengket. Bawa panila nih,